pray for him all the time. Men of God, the same God who used you all over the world is going to use you here. Bring your hands together to welcome Lord Jesus. Hallelujah. 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 I said hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. To God alone be the glory. To God our Heavenly Father be the glory. To God our Creator be the glory. To God our Protector be the glory. Hallelujah. Hallelujah. Just to say thank you to our host, this wonderful, great, anointed, visionary, the legend, the patriarch of our time, our Father. Thank you for your obedience. Thank you for your faith. We thank you, Daddy. Amen. Let's take our seats. Thank you. Amen. Due to time constraints, please allow me to say to all the servants of God, I honor you and I thank God for every one of you. To the body of Christ at large, be blessed in the name of Jesus. Amen. I have been blessed this year to attend this entire conference. I listened to these great servants of God as they spoke from the heart of God to our hearts. And I was wondering and asking myself, after all these powerful messages, what am I going to say when I'm finally invited to come and stand behind this sacred pulpit? Earlier today, when we got here, we were ushered in the green room. We were given a delicious meal. After we ate our meal, they brought a little container with small sticks in it. Those sticks are called toothpick. Toothpick is there on the table, but it's not part of the meal. Toothpick is only there to help you if there is some food that got lost in the tongue and did not follow the rest of the food. It got stuck somewhere in your teeth. You use toothpick to remove and to clean your teeth. So tonight I am on the table. I'm not part of the meal. I'm just a toothpick. There's no taste in what you're going to get out of me. It's just for you to clean your teeth. We have eaten the best food during this conference. Amen.
So don't expect much from me. Just relax for the next few minutes and use me for a toothpick. Amen. Ke kopa ho tla bua le lona ka mantswe ya reng ho na le dintho tseo batho ba sa di tsebeng ka rona. Ho na le dintho tseo batho ba sa di tsebeng ka rona. Ke kopa re bukeng ya Luka kgaolo ya 10, Luke chapter 10. Luke the 10th chapter. I will need somebody to help read from the 30th verse down to the 35th verse. Luke, the 10th chapter, reading from verse number 30. Can someone read it for us, please? Luke chapter 10, verse 30. The word of the Lord says, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to him, and took care of him. Verse 35. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Heavenly Father, I once again come to you in adoration and thanksgiving, asking you, oh Father God, ho nthusa ho bua lentswe la hao ka moo batlang ke di bue ka teng. Speak to us, I pray, in the name of Jesus. Amen. Amen. Ke kopile batjha ba babedi ba tlamele ho tla nthusa e mong a be ka mona o bahlanka ba morena ke a di be mong a be ka mona e mong a be ka mona. Amen. Taba yeo re balang bosung ba kajeno e builwe ke morena Jesu. Taba ya ka ke ena bosung bona, ho na le ntho tseo batho ba sa di tsebeng ka rona. Morena Jesu o re monna enwa o ne a tlohile Jerusalema. Ke kopa ka mona re re ke Jerusalema. A tloha Jerusalema jwalo a ya Jericho. Ho na le ntho tse batho ba sa di tsebeng ka rona. Ha o no ka fihla Jerusalema, o batla monna enwa, ba ne ba tlo re ho wena, hayo o ile Jerusalema. Ha o no ka o ile Jericho, ha o no ka fihla Jericho o mmatla,
ba ne ba tla re ema hanyane re mo emetse a ka na fihla neng kapa neng. Ha o no ka khutlela Jerusalema wa re o tsamaile jwang, ba ne ba tla re tsela yo a itsamaileng o e tlwaetse wa itseba. Re dumela gore gona jwale o fihlile Jericho. Re ngame hona le ntho tse batho ba sa di tsebeng ka rona. Batho ba Jerusalema ba tseba a ile Jericho. Batho ba Jericho ba tseba a le tseleng e tlang ho bona. Empa ntho ba sa e tsebeng ke hore hara tsela mona o kgakgathuwe. Ntho eo ba sa e tsebeng ke hore hara tsela mona o a shwa. Ntho e ba sa e tsebeng ke hore hara tsela mona ha sana letho. Ntho ba sa e tsebeng ke hore hara tsela mona ntho tse a nang le tsona di nkuwe ha sana tsona. Bona ba re o ile Jericho. Ba ba kae batho ka jeno ba o Jericho ya rona. Ha re bua ka ena re re o kene lenyalong. Ha re bua ka ena re re o a sebetsa. Ha re bua ka ena re re o tlotswe ke Modimo. He is anointed. Ha re bua ka ena re bua ntho tse kgolo. Ba mane ba bua ka thawa ba re ho setse nakonyana fela motho wa nyoloha. Modimo wa mo sebedisa o a atleha o tsela pele. Hona le ntho batho ba sa itsebeng ka rona. Ke ena ya hore we are stuck. We are bleeding. We are suffering all by ourselves. Ka mona hona le bopaki bo botle, ka mona hona le tebello tse ntle, empa mona ke hona mo bothata bo leng teng. Kopa le mphe metsotsonyana e re ngame. Se Allah jwalo a dutse ka hara madi jwalo. Bebele e re ke rata Bebele e re moprista a feta ka yona tsela eo. Moprista o tsamaya hona mona. Empa taba ke ena moprista ena a tsamaya ntho tse hlahetse motho enwa yana ha di mo hlahele. Mashodu ane hayo ha moprista feta lefatsheng bomme le bontate. Hona le ntho tse bohloko tse reng ha di o hlahela le ha o bua ka tsona batho ba o makalle ba re ntho o buang ka yona rona ha re tsebe. Re lenyalong jwalo ka wena, re baruti jwalo ka wena, re rapela jwalo ka wena, re kerekeng jwalo ka wena. Ntho eno buang ka yona re fitile mona ha re a e bona. Moprista wa feta ha a bone letho, molefi wa feta ha a bone letho. Empa yena o hlahetswe ke dintho. Ke batla hore hona le meleko yeo e ka reng ha e tloha dihelenga Satane o ngona bitso la hao hore tlohela ba banga lelekisa eno fela. Tlohela ba wa rapelang le bona, tlohela yeo a nyalaneng le yena, tlohela bao a tsetseng le bona. Hona le meleko e nang le aterese ya hao le mowa. Monna yenwa o hlabilwe, monna yenwa o utlwisa bohloko tseleng yona yeo. Bebele re motho wa pele ya fitileng ke moprista a mo feta fela. Ke tlo kopa motho e mong ka jeno hore hona ha o le boima hona le batla o feta. Ke re hona le batla o feta.
empa hona le ntho e ke e ratang ka motho enwa. Ha ba qeta ho mo feta, he refused to die. Ke tlo re wena ka jeno ka ra 2025 la haeba promotion e o fitile, la haeba lenyalo le o fitile, la haeba ditjhelete di o fitile, refuse to die. Ha moprista feta ya ba wa sala le jwalo, molefi le yena fihla feta a sala le jwalo. Ba Jerusalema ba mo paka ka hore o ile Jeriko, ba Jeriko ba mo paka ka hore wa tla, empa yena mona o kopane le bothata. E ka nna wa ka 2025 hona le mono itse wa ya e fela o emeng ka e lengwe. Ke tlo kopa ka jeno re hana mono o emeng teng phela ho le jwalo ka ra boima bo, ka ra mahlomola ao phela ho le jwalo. E re Bebele, he is half dead, empa ska shwa. Ke tlo kopa mohlanka Modimo re e rere e falgedi o le half dead. Wena ya binanga rorisa Modimo o le half dead. Wena ya rapela Modimo o le half dead. Modimo ona wa Bibiliena ke Modimo wa ba motshepilenga ta fita ore nkile ka ba motsha, empa jele ke tsofetse ha ke so wena Modimo a tloela ba motshepilenga wa tswa ha o ka modumela maya mwansa le tshena o bula tsela mo e siyo ha o ka modumela maya mwansa le tshena a le wa ka le bisola hai le bitla ya mohlonipa kansa ya mohlonipa ke Modimo. Haleluya, ulukile yaba monna yenwa bleeding, hurting, suffering, losing blood, empa phela ho le jwalo. Haeba hona le taba yeo ke tlileng ke tloa Lesotho ka yona, ke tlo o jwetsa hore re phela ho le jwalo. Rona Lesotho kwana re bina se fela se re ke lebella lesedi le botsong ba tsietsi. Re bina se fela se re o sa hlampa balla le bophelong bona bona bo bohloko o hlampa balla, bona bo bothata o hlampa balla. Monna yenwa adula ba mo sitile, adula ba mo subulisitse, adula madi ya baudusi. Ringame hansa dusi hona le ntho e ke e ratang. Bebele Mosamaria molemo le yena a tla ka tsela eo. Jwale ke hona le ntho e ke sa utlwing mona, ho thwe Mosamaria ha fihla ho motho eo, o fihla a nkile dintho se hlokwang ke motho enwa. Ha re tsebe na molefi o fitile a nkile eng. Ba bang se ba o feta ha ba neletswa ntho tsa hao, ke re ba bang se ba o feta ha ba fuwa ntho tsa hao. Ba tlohele ba fete, ya fuwe ntho tsa hao, ya fuwe karabo ya hao, ya fuwe ntho e hlokang o ntse a tla le ha ka direya o ntse a tla ha le boka lebitso la Jesu. Bebele ha e njwetse hore na moprista o na kalame eng. Bebele ha e njwetse hore na molefi o na kalame eng. Hobane ha re bua nnete ho latela tsietsi ya motho enwa a ke ba kgona ho tsamaya ka maoto, o hloka transport e tla mo tlosa mona. Ba ba o fitileng ha bana transport ya hao, bana ba o fitileng ba tlohele ba fete. Ho thwe Mosamaria e itse ha fihla
Ho na le mohlolo mono. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ho tswa ha thewa hodima esele. Yeah. O nkile oli Aye. ya maqeba. O nkile veini ya maqeba. Ke na le potswena. Yeah. Ntate o ha tloha lapeng. Yeah. Ntho tseo na di isa kae? Aye. Ke batla ro motho e mong. Yeah. Mohlolo wa hao Yeah. o sele mo le jwalo. Aye. Ke go ba metefale. Ke wana 2026. Ke Mosamaria wa hao. Ka yo ya hao e tselenga. Mohlolo wa hao o tselenga. Wena metefala. Modimona ha se motho. O la itseleshano. Seo a se tshepisitseng. O na le matla. A o se phetha. Ile yana maobane. Ke yena ka jeno. E taba yena. Ka ho sa felela. O lokile. O a tshepahala. Hallelujah. Ho thwe Mosamaria ha fihla a mo utlwela bohloko. O nkile oli. O nkile veini. Jwale ho na le ntho e nngwe e makatsang mona. Ho thwe a mo kalamisa esele ya hae. Nna ke tswa Lesotho. Ebile ke na le polasi. Ke ruile diphoofolo. Tonki ha e kalangwa ke batho ba babedi. Yeah. Ke na lona na. Tonki kalangwa ke motho a le mong. Mosamaria yo ha re motho no akalame. Ona re motho no akalame. Yena a tsamaye fatshe. Na ha se ntho je swaretse di senyora. Jesu tshawile khanya hae. Ore rona re kalame. Ha o bona ke le tshena ke ha o hetse. Ha o bona ke le tshena ke phamisitse. Ha o bona ke le tshena ke namoletse. Ha o bona ke le tshena ke thusitse. Taba yengwe kena. Taba yengwe kena. Dinokwane tse Yes, sir. tse bolaile motho eo. Yes, sir. Kapa tsene di batla go molaya. Yeah. E ka nna ba late in the afternoon. Ba ke batla go gutla. Ho tla batla rona motho wa bona o kae. Jwale ha kalamiswa esele. Ho no ho thwe ha ba ka ba gutla. Yeah. Ba bona footsteps tsa hao. Ho tloa Jerusalem fela. Ho tla fihla mona mo ba o gagathetseng teng. Empa ho tloa mona di sele untraceable. Ha wa tlotsana o tsamaile le kae. Ha o bona re le tjenana re lahletse baloi ba qetetse mohlaba re tshwereng. Ha ba sa re dirisa Satana a sa re dirisa. HIV ha e sa re dirisa. Mafu a sa re dirisa. Hobane ke le ka wela mona. Empa mohla ke phamiswana ke sikilwe ke Jesu sefubeng sa hae ke a kgatholoha. Anti Jesu o nampona ha ke dira jwalo a mpitsa a re ke tle ho yena ke fole matswalo a le bokwe lebitso la Jesu. Ha o no ka fihla moo madi a hae o no tla bona. Ha o no ka fihla moo o no tla bona mo a hatileng teng. Empa ha o ka sheba hape o bona le maoto a hae a ya kwana fela. Ha o tsebe na o tlile jwang. Ha o bona re le tjenana Satane ha tsebe hore na re tlile jwang. Satane ha tsebe na re tsamaile kae. Satane ha tsebe na re felletse kae. Mohau o re thotse. Mohau o re burukile. Mohau, 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 mohau. Ye nngwe taba ke emetse hore ke lo fihla lehodimong Morena Jesu a ntse a mpangetse yona. Ho thwe Mosamaria a mo isa tlung ya kokelo. Tate Modimo ke ne ke ipotsa hore na ntlo e ya isitsweng ho yona
be Jerusalem kapa Jericho o ke tswe kae motho yana ona ya Jericho ha fihla o tswile Jerusalem a fihla ba le mathata a tseleng jwale ntlo ye ya siuwang ho yona e tswa kae ntlo kapa o la kgutlisetswa kwa re tla e tseba re fihla le godimo empa ntho e ke e tsebang ke hona mo hlabilweng teng kokelo e hona mo lang hona teng thuso e hona mo hona lefifing leo le sedi le hona mo o re o e nka kae moruti Mabuza le taba ena ke lwetswe ke mme a gare o tsamaya le ngwana ho omeletse metsi hayo e ka re wa shwa ha ngwana lla modimo re a gare hona mona sediba ke sena hona Soweto mona ka re wa itsenga hona tunyeo ya hao ka re wa itsenga hona lefatsheng mona ka re wa itsenga ke modimo ya sebetsana ya lopolana ya re thusana hona mona ha o no shela mona o tlo phela haleluya mamelana ho thwe hosane motho yo Mosamaria hosane a ba re ho monga ntlo ke mosia le wena mooke ntho nngwe le nngwe ya tla e hloka mohla ke kgutla tshwara mantswe a re ntho nngwe le nngwe ya tla e hloka mohla ke kgutla ke tla ke e lefa ke tshepiso ya Jesu o itsoma ya halalela sala le kereke sala woke kereke mohla ke kgutlana hela baratuwa wa kgutla mohla kgutlana o tlo patala mohla kgutlana haleluya re siuwe matsohong a moya wa halalelanga re tlhokomelong ya hae re ntse re thuswa ke yena o thwe Mosamaria re mooke re a wokwa mona ke re hlokometse mona ke re a thuswa mona a le boka lebiso la Jesu ke katela ka taba ena Morena Jesu ha re bolella hona Mosamaria o khutlile neng ha re tsebe o khutlile neng empa motho o setse ka hore o tla lefa tupo beautify Jesu tla lefa bua ntho tse kgolo ke re bua ntho tse kgolo bahlanka ba modimo ha re beng ditsoseletse bahlanka ba modimo ha re beng tso ya bafu bahlanka ba modimo ha re beng pholoso ya batho dibala di tlo walwa ka baka la efangeli ditsotsi di tlo pholosa ka baka la efangeli o sangoma ba yatla ba tlo pholoswa re bua ntho tse kgolo hobane Jesu re o tla patala o tla kgutla motho enwa hoja ha le half dead ashwa akaba shwele Mosamaria ntsatla thusenenzela ha ke tsebe na 2025 o tswa jwang ka hara yona ha re tsebe na 2026 o tla fihla jwang ka hara yona empa ke mona go jwetsa hore ha re mona thuso e teng karabo e teng matla a teng bophelo bo teng
ke tlo kopa hle betifala ngwana modimo ke re betifala ha o tsele ha robala molebedi wa Israel ke modimo a ba mo tshepileng o na le matla o lopolla dihele di a mo hlonipa Satane o bula mo paka le lehodimo a re o bolokile Jobo o mo hlokometse ho jwalo modimo ona wa re hlokomela wa re baballa wa re boloka kana ba ki bua tjenana ka di 31 sa December 2025 o re hona le ntho batho ba sa itsebeng ka nna moruti Makhutshwane ba tseba ke tswile Jerusalem ha ba tsebe ke alla mona ha ba bua ka nna ba re ke tsamaya ka koloi e ntle ha ba tsere ka ra koloi ka moo I am stuck, I am bleeding ka ra koloi ka moo ba re ke na le lelapa ha ba tsere ka ra lelapa leo ke utlwa bohloko ke a shwa ba re ke a rera ba re ke a bina ba re ke a rapela nthe wa sa itsebeng ke hore ha ke so fihle mone ke lahlehetswe moya ka o tjabuile mona se fela sire ha o kgotswe ke ntse ke lla Jesu konyana ya modimo ha ke mona o thunga maqeba a hao fela ke mona o tla o bolella hore o ke ba shwela moo ke re ke ba shwela moo modimo tlo o thusa ke re modimo tlo o thusa mo tshepe ho le jwalo mo dumele ho le jwalo ha se motho ra ka o lebala ke batho ba o lebetseng ke re ke batho ba iphapantseng e seng modimo ke qetela ka hore Jerusalema ke mo nang le tempele teng ke mo ho rapelwang teng motho no o tswa thapelong Jericho ke mo marako a wele ke mo pakwang dintho tse kgolo ke sebaka sa breakthrough motho no o tswa thapelong o ya breakthrough ya hae motho no o tswa thapelong o ya mehlolong ya hae motho no o tswa thapelong o ya mo dintho di etsahalang teng empa ha re mona o fihla o kopana le ntwa Daniel wa rapela ha le ka go ya karabong o ya ma 21 days Satan o sitisa karabo ya hae hona le ba mmametseng hona jwale modimo o utlwile thapelo ya hao modimo o e bone meokgo ya hao modimo o utlwile meokgo ya hao o rapetse Jerusalem ya hao jale o tseleng ya breakthrough empa ke mona o eme hara tsela wa opelwa mona e ka re o rapetse mahala Satane o leshano ha una thapelo ya mahala ha una tumelo ya mahala ha una tshepo ya mahala bibele re ba tshepile Jehova ba jolo ka taba ya Sioni e kikenya sisinyeya modimo na o lokile modimo na wa tshepahala modimo na una le matla a ke ba o latla a ke ba o lebala a ke ba o latla a ke ba o lebala ha re me ka maoto kaofela Jerusalem thapelong o tswile hantle empa ha ya karabong ha ya tlholong ya hae o kopana le bothata e ka ba ke mang bosumo
ya re mpeng re silela ka 2026 ke re ka lebitso la Jesu esele ya ka iteng ke a phahama mona ke a tloga mona bodutung bona ke a tloga maswabing ana ke a tloga mahlomoleng ana ke a tloga pele ke kena ka 2026 ka lebitso la Jesu morero wa Satana o sa tleya ha ke ishwe empa ke a phela ka lebitso la Jesu ke ka mohlolo wa ka mme wa ka ntate wa ka ga ifike ka kopa ntlo rapela ke na le metsotso e seng mekae ke kopa ntlo rapela moya wa modimo teng o phamisa ho fodisa ho lokolla ho matlafatsa 2026 ke selemo sa mehlolo ke selemo sa breakthrough ke selemo sa punyeletso ke selemo sa taiki modimo ke selemo sa modimo lokile ke selemo sa modimo a separa 2026 ke selemo sa boka Jehova moya waka sohle se ka hona ke boka lebitso la hae enyele ena maubane ke ena kajeno itaba yana kausa felela tori korapela modimo a uphamisa tori korapela mirero ya sira ya sidisa lebaka le umura wa modimo a hlahileng ka lona ke hore a fedise mesebetsi ya diabolosi hobane modimo o ratile lefatshe ya kalo o bile a lenela morao na Jesu o re mo ya dumelang ho yena a ska ba timela matla modimo a teng ona jwale modimo a o phahamisa o lo fihla Jeriko o lo fihla mehlolong ya hao o lo fihla karabong ya hao hobane modimo a tshepahala ba fitile ha ona taba empa karabo ya hao yona ha ya fita o fitile batho e seng karabo ya hao o fitile batho e seng mohlolo wa hao o fitile batho e seng hao wa modimo tonto rapela toka piliko sabemela ba tonto rapela modimo a o thusa modimo a o fodisa modimo a o lokolla modimo a o namonela kopa selo nkemela ska ba nkemela ha ke a tla le letho ke ngwaneno fela moreneng ha ke na ntho e special ya special ke modimo ha ke na anointing ya special ke morena Jesu motshepe hona jwale tlohela bantu ba fitile hantle karabo ya hao le sebo bomme le bontate batho ba tja bobedi le maoka le mahlo a hae ba thuse moya wa halalela ka metsotsong ya ena fela modimo o tlo etsa mosebetsi o ka iswang ka dilemo yena o etsa ka o phanya ha leihlo o a fodisa o a phahamisa o a lokolla o a tshedisa ka lebitso la Jesu. Ba thuse moya wa halalela, ba thuse moya wa halalela, ba thuse moya wa halalela dibakeng tsa thapelo le karabo, ba thuse moya wa halalela. Toba le bale ka motho ya mpela hao, le bala ka motho ya ka mora hao. Just fix your eyes upon Jesus, who is the author and the finisher of our faith.
ba thuse morena Jesu. Ke kope Modimo phamisa matsoho a mabedi, phamisa matsoho a mabedi. Ska ba emela makutswana, ha o hloke makutswana. Jesu wa o thusa, ho na le ba folang hona jwale, mafu ana hlotse dingaka. Jesu wa fodisa hona jwale. Re le ba Modimo re o hanne ho shwa. You held on ho fihlela Modimo a go thusa. Matsoho ya Modimo re ko sa thakapana ba basa. Randi vele bosaya randi vele sikatare nekis. Loko samule betare nekosaya randi. Bathuso me o halalela, bathuso me o halalela, bathuso me o halalela, bathuso, batsara morena Jesu. Rekona masakata kapara. Nitulo mo makamtumate, nitulo mo makamtumate, bathuso me o halalela. Kulisa tumero, kulisa tshepo, roba matali fifi, roba matali pilayelo, roba matali fu, roba matali nyahama. Kalibiso la Jesu, mazoya udimujwale, makapti mujao jutobala uzwawana. Hakiri 3, weleza fela haleluya. Baba na haupe eta haleluya. Matamure na Jesu, atabalunduma hao. Kiri matamure na Jesu, atabalunduma hao. Kikala ubajere itukise. Batsware meo halelela, batsware meo halelela, batsware meo halelela. One matsoya udimo, uafora, uapahamisa, ualukulwa, ukala usuku, moyo halelela. Two matsoya udimo, alababana labasana. Sikhaluria kia walukuluwa. Tapa mudimela mudimo. Kalibiso la Jesu 3. Weleza haleluya. 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 Jesus. 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 Jesus, 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 Jesus. Oh, kalibiso la Jesu mwame mweo halelela. Kalibiso la Jesu mwame mweo halelela. Mwame mweo halelela. Mwame mweo halelela. Mwame mweo halelela. Kalibiso la Jesu. 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 Rababana bandana na basa. Mtate mwame kia rapela. Kalibiso la Jesu mwana moyo wa halelela. Kalibiso la Jesu mwame ntate. Kalibiso la Jesu ntate mwame kia rapela. Kalibiso la Jesu mwame murena kia rapela. Kalibiso la Jesu mwame ntate. Kalibiso la Jesu mwame murena. Kalibiso la Jesu mwame ntate onajwa. Kalibiso la Jesu. Kalibiso la Jesu. Kalibiso la Jesu. Tate kia rapela matamu di mwame. Kalibiso la murena Jesu mwame moyo halalela. Mwame moyo halalela. Kalibiso la Jesu ntate mwame kia rapela. Kalibiso la Jesu mwame ntate. Kalibiso la Jesu ntate mwame kia rapela. Kalibiso la Jesu. Kalibiso la Jesu. Kalibiso la Jesu mwame murena ntate kia rapela. Mufodisi. 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 Kalibiso la Jesu. Tate kalibiso la Jesu. Matamu di mwa mufodisi onajwani. Matamu di mwa mufodisi. Kalibiso la Jesu. Kalibiso la Jesu alukulu entate. Kalibiso la murena Jesu. Ntate kia rapela mwame. Matamu di mwa mwame. Kalibiso la murena Jesu. Mwame ntate kia rapela. Mutisa onajwani. Kalibiso la murena Jesu.
ka lebitso la Morena Jesu, mo ame ntate, ka lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu, mo ame moya wa halalela, ntate ke a rapela mo ame molokolo, ka lebitso la Jesu, 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 mo ame ntate ke a rapela matla modimo wa moame, ka lebitso la Jesu, ntate ke a rapela moame, ka lebitso la Morena Jesu, 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 ka lebitso la Morena Jesu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ntate moame, matla modimo wa moame ke a mo rapella moame ona jwale, ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ntate ke a rapela matla modimo wa moame, ka lebitso la Morena Jesu, ka lebitso la Morena Jesu, ka lebitso la Morena Jesu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Una le acaba Hallelujah. Alukule hona jwa. Kalibiso la Jesu wa Nazareta. 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 Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Please close your eyes. Please close your eyes. For the next 5 minutes. I want to ask you a question. Yes. Yes. If you died an hour before we come to this service, if you died this morning, if you died during the day, if you were dead right now, where are you going to spend eternity? Yes. Yes, Lord. If you die right now, where will your soul go? If you say to me, Murituna Kuzan, I'm not sure, you can be sure tonight. Yes, Lord. Yes. 2,000 years ago, Jesus left heaven. He came down just for you. Even if you're the only person in this whole world, Jesus would have still died for you because he loves you. If you are saying to me, Muritima Kuzan, pray with me, I want that assurance. I want to be sure that when I leave this world, I'll go to heaven. Jesus is ready to forgive you, to cleanse you,
and to write your name in the Lamb's Book of Life. Ha re kwetse matlhaona jwalo ka ba ke manyareng ke nka Jesu ha ke kwala 2025. Yes, Lord. Yes, Ke Lord. nka morena Jesu ha ke kwala 2025 ke boelana le morena Jesu. Ha ke kwala 2025 I rededicate my life to Jesus. Wherever you are, please indicate to me that you need prayer. Raise up your right hand. I want to pray with you. Kuna le matsatsi a phela ba ba mo ba pelang. Maybe you are invited to this conference. Friends invited you. But before you leave this place, you want to make right with Jesus. Please raise up your hand. Let's all stand on our feet, please. Let's be in prayer for someone who is getting saved tonight. Let's rejoice with angels in heaven when sinners come back to Jesus. Please, come and stand with me here. We want to pray with you. Just come. Please come to Jesus. Come to Jesus. 2026, your life will never be the same again. 2026, your life will never be the same again. Come to Jesus. Please come. Thank you, my sister. God bless you. Come to Jesus. Somebody else, please come. I'm going to ask the man of God, Dr. Chitabo, please come. I just want you to make a special prayer for these precious people. Together in agreement with them, Yes. and yourselves who are here in front. The word of the Lord says, if you believe in your heart that Jesus truly, He is the Lord, He died for you, believe it in your heart, you will be justified. But if you then speak it out, confess it with your mouth, that He is risen for you, salvation is your portion. You shall be saved. So follow this prayer with me together, and let's agree with them throughout the congregation tonight. Heavenly Father, in the name of Jesus, I thank you for this day. For it is written, to those that received Him, He gave them power to become sons of God. Tonight I choose in this crossover session, I choose to believe in Jesus Christ, the Son of the living God, my Savior, who came for me, suffered for me, died for me, rose for me, and together with me
together with me. And this Jesus And this Jesus is the Christ. is the Christ. He is the anointed one. He is the anointed He is one. the Lord. He is the He Lord. is my Savior. My Savior. Forgive my sins. Forgive my sins. I begin a new life. I begin a new life. My sins are washed away My sins are washed away by faith. by faith. In the name of Jesus. In the name of By the Jesus. blood of Jesus. By the blood of My Jesus. sins are passed away. My sins As it is are written, as it is if written. any man is in Christ, If any man is in he is a Christ, new creation. he is a new creation. The old is passed away. All is passed I away. thank you, Father, I thank you, Father, for a new creation for your new creation. that you make out of me. Make out In Jesus' mighty name. Jesus' mighty Give me your Holy Spirit. Give me your Holy Spirit. Lead me by your Holy Spirit Lead me by your Holy throughout the days of my life. throughout the days of my Be life. a lamp unto my feet. Lamp unto my feet. From now, From now, as I come out as I come out 2025 2025 into a new year, into a new year, I also am translated from the powers of darkness into the kingdom of God into the kingdom of God and the kingdom of His Son, and the kingdom of the Son of His dear love. the Son of His dear love. And I thank you, Father, And I thank you, in Father, Jesus' mighty name. in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you. We thank you, Lord. We thank you for your saints. We thank you for your saints. In Jesus' mighty name. The ushers will lead you. They will guide you. God bless you. God bless you. Congratulations. Amen. Hallelujah. Bibele re morena Jesu o na tsamaya bolela efangedi le barutwa ba hae e re le basadi ba neng ba fodisitswe ba ne ba mo sebeletsa ka tseo ba nang le tsona. Amen. Modimo o sebeletswa le ka tseo re nang le tsona. Ke re Modimo o sebeletswa le ka tseo re nang le tsona. Morero wa rona bomme le bontate ke hore ha re tlile sebeletsong o tla ema le ntate Bishop a se a imelwa ke budget ya conference ena. Re batla a etse ka pelo ya hae kaofela hobane o utlwile Modimo re a etse. Amen. Jwale kopa re me ka maoto kaofela. Hallelujah. Hallelujah. Sebeletsong ya Hoseng mohlanka wa Modimo ile a re qholosa a batla batho ba 20 ba 30 ya ba ho feta ba 20. Yes. Ba reng re jala peo, re standing in the gap. We are standing in the gap for standing in the gap. All right. Ke utlwa ke tlo batla batho ba reng I am standing in the gap for standing in the gap conference. Amen. Le nna ke re conference na e tswelle pele Modimo a tlotlise ba eso ha e sa le ntho e teng lefatshe re be ka nako tse tsa di Christmas ke re ke itletse tjena na go roriswa Modimo ke mohlolo mona Soweto ke mohlolo ka tsena ke mohlolo. Amen. Jwale go paska ba senyana go wena ya re Modimo o ha o yetse o hlonolofaditse ke batla o fetwa tlhonolofatso mosebetsi wa Modimo. My 1,000 rand ya ka ikena ke re Modimo a sebeletse ka yona. Amen. Re batla o bea le so rapele le wena re na le 4 minutes re celebration to go paka pili fela batho ba reng I'm ready, I want to give to go patswa selo sa ha o tlo wena re ke na le 1,000 rand ya ka ke. Amen. Ke na le 1,000 rand ya ke na ke re mosebetsi wa Modimo tswele pele atamela ntate ba tla hloka motšhini ha re tleng ka pele ba se ka emela motho e mong. Yes. Amen. Kopa utlwe tabe monate ke nae ba ha wa eng ka gona joale fela o re
ke tlo fana ka eng o sentse o tle modimo wa hlona fatshe modimo wa hlona fatshe e mong ke mang ya tlamile 1000 ya re ke ena ya ka ke la ba wa enka hona jwale o re ke tla itlisa ho sane ka patla wena tlo re batla o rapela le wena re batla o rapela le wena amen re batla o leboha modimo ka wena tlo ka lebitso la morena Jesu ntse re emetse ho nka nako e kae go decide ho jaga mosebetsi wa modimo mo feng matso ke no ntsa ita morena Jesu ka somebody else ye mong ke no mo feng matso mo tla mo shoma mo fatse mosebetsi wa modimo o jara ke bana ba modimo ke re mosebetsi wa modimo o jara ke bana ba modimo mo feng matso haleluya ye mong ke mang hape ye mong ke mang mosebetsi wa modimo o jara ke ro mosebetsi wa modimo o jara ke ro e mong ke mang amen. Okay, ke kopa line ke yona mo feng matso modimo o hlona no fast. Thank you for coming. Amen. Ke kopa line e tloa mona ya kwa ya ba re 500 ya ka ke nena ka ba di 500 please come Jesus. please come ba ga 500 Kena ka mona re tla sokola hanyane ba di 500 ba na go se ile 500 300 akunotlowa mona ba di 300 ba ne le ditsifase ka le ditsifase o tlo ka go se qetile ko parlement ka maoto re tlo jara mosebetsi wa modimo lesson on our feet 300 rand you support this great work 300 you support this great work. Yes. Amen. I'm going to lay hands on this, dear people. Remember, bless the Kalibiso la Morena Jesu. Har so fihle 30. Har so fihle 30. Amen. Ke kopa letse tshena ba eso. Re fem pina praise and worship. Ha ba ntse bina ke tlo le bea matso re le ba modimo ka lona. May the good Lord bless you and continue to bless you. Amen. Ke kopa yena we bele monaka. Jale re tlo kopa re se tshena ko men bontate. From 200, 100, 50 rand. When I ring, now this is what I have. This is my seed. Harin siribi na ko pautli se peo ya hawo mona. Bring your seed here. It doesn't matter how much it is. I'm supporting God's work. Hands in the opinion, please come. Please come. Hide them on. Please come. Just come. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Come. Oh, yeah, like you
Oh, I never want to see